guys مالي تدبوناكم مالي ما تدبون كان لمنو قديم تاچو مدقيقه دقيقه سچ ساعات صورتالك اني على وراهم دقيقه يسطني دقيقه سچ سامري سدبوناكومي ቆይ ምን ሆናችሁ ነው ግን እዚህ ቤት ስደባይ ነው አልሳደብም ቆይ ማኪ ቆዳጌ አፋለው ንፈስት ነው ማኪ ላ አኒ አከይፊዳ መነዲና ኬሰ መድረኪ በርባሰ የሆነም ሰፈብ ጀደ ደቂ አኒ ዶርባን ሰለሜን መጀዶ ዳሚቲ አኒ መነዲና ኬሰ ነው ሙካ ይተጨብሰ ይሳ አዝረከረከ ቤታ አኒ ቆይ ላ ይለገፈዳ ተገፈዳ ቁጨት سمي أنت كورو مارلش منا قباش أورو مارلش منا قباش لو أورو ما تقول مقبات اللي بيش ما أنت تام بجرد النار تبرد تكك تامي تامبرج منا باشا قباش توبو أني يوبو لينا أنت كرنات مايكي أتي سيران كابتو مانه كيكي سيران كابتو أتاكين ويني يوبو زرمني النار تبرد أنت سيران كابنا عدا كابنا بالجين كون تجفدا مورو لا إله إلا الله محمد رسول الله. يوم يوم سابني يود إيرته نمني كامانة فواجراته أنا مكامان جواري تدا كيرنا ني مكا جواري فكازو سأتي كتموتي قرأته إسيك فراغ لتجار أجيبات يروني كزيرة جواري نفتة لفيا رفسو جون كان كيسا مامنا نما ديماني مالف منك بناني كنا نتي جولين جرانو يجرتين تابين قونا في نمو تباينا كسر لالوفو بربادني وجولين ورمو كو تهني لالا akkasoote osoo namni oromoo tokko mana mucaatee diyaawasa ijoollee deemuu baate namni isaan dhageeffattu tokko iyyuu hinjiru namni dhaqu hinjiru laalama ijoollee Tigraay ilaali tokko isa mana san hin seenani maqaan uummata Tigraay hin xuraa'u hin ka'u sadii jedhaniiti keenna hoo jalqaba dhaqee seena gaafiin isaan gaafatan afaan irratti qabama iddiliin isaaniin kennamu achi keessa ta'anii maal dhageeffatu jarri kaasan bishishqiidha aadaani arsii kan warra sidaamarraa fudhatan kan hararge kan Sumaaleen kan shawaa kan Amaaraati jedhanii kaisani fitatanii kan gubbasanii bu'an kenna hoo seeraan taa'ee haasa'ee aadaa isaa sirna abbaa gadaa ittima eenyutti maa jira taa'ee nu barsiisu nuyyuu safuu akkaataatti barannu mana isaa bananii mana namaa maaltu deemu barbaachise yuutuubii isaan birrii ittiin argachuu fi jalqaba kuma dhufteen jalaa wal harkisan asii achi seensanii kaanii jara afaan takka gaafii itti fidanii afaan takka kuni gaafiin kuneessanii hin gaafatan jara ijoollee kenna afaan irratti qabee gaafii gaafatee naasii haasa'e saniyyuu xiqqoo saniyyuu jijii wayyala haasoftee kaate akka isaan guggubatan xalli jettee gubbaa sanirraa buuti yaada ishii ibsattee kaate kennaa isaati dhimma furmuutii godhatee afaan banee jirree saninuu muutii itti qaba kana waan ta'eef itti himaati wal gorsaa ilaalchi namni baay'een 5,000 yoo silaaluuf ta'e atiyyuu gaafa geemii taphatti 60 sunii kan silaale Oromoodha. Ijoollee keenya yoo baay'ina nama lakkoofsoo barbaadan teennee ilaalla itti maatii keessaa wal gorsaatti akka hin deemne mana san bakka. ittiin daldalataadhaan ijoollee keenya. Okay, thank you so much. One of you የተፈለግሽ ነው እባክሽን ወደ መድረክ እና ኦሊቲቭ ጥቅሹ ተከብቻ ዱበዴቲን ባ ኮንኮላታ ዲራማ ይፈማ ናጎራ ወር የዱርስ ተናገራ ከሰ መቃወሮ ማለት ይፈማ ናጎራ ባሁን ደዋንቴ ሰገንድ ተከብቻ ዱበድ ማኪ ዋንን ጀቾ በርባዱ ጃለኑስ ጅብኑስ ሞቱማ ቄቁ ምርገቀምና አካ ኦሮሞቲት ቄቁ ምርገቀምና ዲነብረስ የነገሩ ወራና ደገራ ወራና ፈካኔ ጋፋሳና ቀንያ ቢያረብሰ ዳቅኔ አብይሳሎጂ አረብሱ ጋፋሞ ዩ ጀሪሞ ወራና ከኛት ካቴ ደገራ አብይ ፈካኔ ጀረብረን ዳቅኔ ወራና ከኛ አረብሱን ኢልማ ኦሮሞ ተራሂነ ገብ ኢሲን ሐራስታናን ቦርስታናን ወሪ ኦሮሞማን በከን ሁሴተኒ ጀረሰን በረደቅተኒ ሞቱማ ሰረብሲተን ወራና ከኛ ሰረብሲተን አበደን ኢሲን ኦሮሞ በከቡተን ኢስማ ዱጋን ሲል አረብሱ ሆፌተን afaan keessaniin mana keessan banattanii akka feetetti qeequ mirga qabdu eenyus namuutu neequ waraanni yoo kun ilaakke ana sirrii miti qeequ mirgan qaba ho'ette qeeqi abiyyi qeequ mirgan qaba ho'ette qeeqi garuu diina wajjin galtanii warra kaleessa morma numuree feerootiin sakkee wajjiniin warra kaleessa harmaa farka keenya numuree wajjiniin seentanii waraana keenyas arrabsiisaa waa'ee mootummaas arrabsiistan isin oromoo bakka hin buutan dhugaa rabbiin isin jedha oromoo bakka hin buutan isin oromoon saba akkasiitii miti Obomo Oromo saba garraamidha. Saba garraame kana nun arrabsiisina. Maal jedha yooni maanya? Yenna sun YouTube'isti maanni ayaal jedhe. Argite? Afaan isaanii yoo beektan ta'e.
የእነሱን ዩቱብ ማን ያያል? mee yuutuubii isaanii kumni lama kumni sadii ol isaan laalaa jedhe artistiin isaanii tokko sirba hoo baasee namni kumni lama isaan laalaa jedhe haga nuti uffatan laal kana hunda kan godhe eenyu ijoollee keenyaan godhe malee yooniin afaan oromoo barateeti miti bakka sanitti dhaqanii barsiisaniiti aadaa keenya duudhaa keenya barsiisaniiti. Andi artist amtalli konsertii kan qopheessedhe afaan isaanii waan hin beekne yoo ta'e manuma san dhaqxanii oromoo bakka buutanii ani oromoon bakka bu'a jettanii rabbi sodaadhaa uummata kana arrabsiisina. Arrabsuu abiyyi arrabsuu barbaadde maakii nama bakka kanatti abiyyi nan arrabsoo sirni abiyyi anaaf sirri midhaata mirga qabdi akka oromootitti mirga qabdi garuu diina bira seentee abiyyi arrabsuu mirga hin qabdu isaan abiyyis marroos jawaaris bakka tokkotti ximbi gaallaa jedhaniitu arrabsan wanni isaan tisee arrabsan ximbi gaallaa ati immoo hin xanabbaatu oromoon hin xanabbaa oromoon hin ajaa'u ximbi jechuun ajaa'a jechuun gooflola jechuun oromoon gooflola miti dachiin oromiyaa dachii bishaan qabdu. Dachiin oromiyaa dachii magariitudha. Bishaan isheetu dhiqannee urgoofna nuti. Ximbisiin jecha mana sasseentee naan hojii mariinatti taasistu abada hinuman jiru. Rabbi sodaadha. Waan ofii gorsi maakee ol itti dhiyaatte ta'e. Waan ofii mana jiraa san seentee amma gaafa isaan abiyyi arrabsanis mooyitii qabattee bakka san teessi. Abiyyis isaan abiyyi bar sirna isaati miti kan jibban oromummaa isaa jibban. Sirna isaa hordofan Saleessa mootii tara godhattee keessa bilookii gochaa turte ko. Ana bilookii na goote ko. Oromoo qoy nambaani. Abiyyi Ahmed ko sirna isaanii Oromoo caalaa isaantu fudhate. Sirna abiyyi. Oromoon hin fudhanne sirna abiyyi. Jara fudhate sirna isaati. Sirni isaatis sirnuma isaaniiti. Garuu isaan oromummaa isaatiif isaan arrabsan oromummaa isaatiif jibban ximbi gaallaa jedhanii gaallummaa isaanii jibban. Oromoo bakka buutanii mana isaanii seentanii warri nu arrabsitan isuma dhugaasin Oromoo sin hojii oromummaa sin hojii hin qabdanii waan Oromoo sin hojii himannus tokko hin jiru. Rabbi sodaadhaa mana keessan bana nu gorsaa maal akka hojjechuu qabnu nutti himaa. Yeroo ammaa kana Oromoon qofa ol qabaachuu qaba. Yeroo ammaa kana gorsuu qabna. Yeroo ammaa kana wal guddisuu qabna. Miidiyaan keenya guddachuu qaba. Yuutuubiin keenya guddachuu qaba. Artistoota keenya jabeessuu qabna. Maaluma gocha mana diinaa dhaqxanii nu arrabsiistan. Bar nama kuma 13 san keessa Abashaan nama dhibba tokko nama eebba jira. Attaqaalaan ilmaan Oromootiin bakka san jirtu. Bakka sanitti. Ooka afaan beektanii isaan wajjin waliin dubbattanii deebisuuf hin dandeessan. Adabadhaa sotaa mana keessan banadhaa isaan biran deemina. Abashuma bira dhaqina manuma Abashaan dhaqina. Ani intalli Oromoo ani amantaa Abashaan wajjin qabu. Qeessiin Amaaraa kanatti dhufee ani masqalii isaan tasaallamu. Isuma dhugaan isin hin jedhu. Haga kanaan Abashaa ishii jibbaan. Maaddii Abashaa wajjin hin kutadhuan. Maaliif dhiigni obboleewwan keenyaa sun na gaafata. Mormi obboleewwan keenya sun na gaafata. Haga kanaan Abashaa jibba. Atis jibbi Abashaa. Har'a otoo si argitee bakka tokkotti si fixxee dimitimaattis balleessiti. Ta'uu fi dide malee. Tanaan siniin jedhaa horaa bula deebanaa. Maaki mana keessan nu banaa. Mana keessanitti marii taasisa. Mana keessanitti waliin dubbanna. Taabisiin goona baay'ina sin qabna qophiidhaa qopheessitanii. Qophii marii qopheessitanii akka siyaasatti tolchee akka Oromootitti waliin haasofna bakka akka Oromootitti hunduu maal gocha mana isaanii deemna. Torbanitti yeroo lama qophiin qophaa'ee torbanitti yeroo lama marii Oromoo taasisu. Afaan keenya bakka afaan keenya wal dubbanna. Bara wal arrabsanuu bara afaan jiraatiin wal arrabsanii bara. Oromoo kan arrabsan afaan jiraatiin Oromoo arrabsan. Baay'ee nama gaddisiisa. Naan tanan siniin jedhaa. Sirna barbaadde deeggaruu mirga qabdaa. Siyaasa deeggartu barbaadde deeggaruu mirga qabdaa. Garuu akka Oromootitti diinootitti dhufe tokko ta'e ofirraa deebisi. Inta shalaxallaxina akka bishaan gabatee irraan ta'ina. Achi yaatanii asii yaa'ina. Ilmaan keenya isuma dhugaan siniin jedha. Nutuu baay'eedha. Nutuu sin guddifna akka ajaa'ibaatti sin guddifna. Waliin dubbadhaatoo torbanitti mana maakisitti tootee torban itti aantummoo mana nama biraasitti akkasitti wal guddisaa bakka miidiyaan keessanis akkasii guddatu nullee walirraa akka barannu. Akka wal barsiisu akka siyaasatti doon ta'e akka Oromootti gaafa akka siyaasattis ta'e akka siyaasattis qophiin qophaa'ee akka siyaasattis waliin mari'achuu mirga qabna. Beekaa hin qabna. Abashaan akkoo beekamtii hin qabdu. Beekumsa hin qabdu beekamtii qabdi Abashaan. Beekumsa hin qabdu. Sammuu beekumsa hin qabdu. Beekamtii garuu hin qabdi. Beekamtii eenyu kenneef artistii ishiitis ta'e maaliyyoo ishiitis ta'e Oromootu beekamtii laate malee Abashaan beekumsa hin qabdu. Abashaan odoo beekumsa qabaatte qaatan ofitti beekumsa hin qabdu Abashaan. Nuti immoo beekumsas qabna, ageettis qabna. Dubbadhaarra mana nuu banaa. Foloorri baay'inni gaafa kanaaf hamaaf hin ta'u. Tanaan siniin jedhaa maakii too galatoomi. Nama biraatti dabaree laadhaa afuraa bulaa deemanaa. Nagaan oola. Galatoomi yaada bareedaa yaada cimaa dabarsitii Ganii thank you so much. I think naa ol natti fakkaata naa olitti fufi.
Samboota Samiraa. Duraan dursee uummanni Oromoo biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtanii baga ayyaana irreechaan keessan isiniin jira. Ganniin yaada hundumaa dubbatteetti yaaduma xiqqoo isheetti dabaluufdha. Yeroo darbe intalli gaafa galtee onlaayinii irra turtes ilaalaan ture taa'ee. Siyaasa amma deemaa jiru maal inni jalqaba irratti hubachuun nu barbaachisa. Intalaa fi qabuun amma siyaasa amma taphatamaa jiru iyyuu hin gallee fi natti fakkaata. Achirrattis uummata Oromoo arrabsiisaa jirti, waraana bilisummaa Oromoo arrabsiisaa jirti. Hundumti keenya yaada adda addaa qabaachuu dandeenya. Dhalataa Wallaggaadha. Kan hin deeggaru waraana bilisummaa Oromoodha. Ilaalchi keenya adda adda garuu Oromummaadha kan tokko nu godhe amma sa'aatii kanatti. Siigalee jalqaba irratti akkuma ganniin dubbatte mootummaa kana kan fudhate uummata Oromoo miti. Isaanumadha. Gaaffiin uummata Oromoo hin deebine ni beekna kana. Akka inni hin deebine ni beekna. Garuu Abiy Ahmed miti kan isaan Abiy Ahmed jedhanii miti kan isaan nu lolaaran amma. Gaallaa Aygazaan jedhanidha kan isaan nutti duulaa jiran. So jibba nuuf qaban nutti mul'isaa jiru isaan. Kanaafuu warroonni poolitikaa isin hin galle please maqaa waraana bilisummaa Oromootiin galtanii nu arrabsiisina please. Abaa'oon jaalmaroon naa dawwalaa akkas naan jedha maal godha amma antana Habashaa keessa teessee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo itti immoo maal jechuudha amma kun. Akka isaaniif galuufdha moo maal itti barsiista waa'ee waraana bilisummaa Oromoo akka isheen itti poolitikaa fudhatteen hin beeku. Asirratti yaada ofii gurgurachuudha bakka yaada ofii gurguratanii bahuudha. Namoonni akka ayyaanaa Dooktar Dhugumaa Jiijii Daalachaa beekumsa qabanii nuufaa galanii nuufaa dubbatan. Maannam Oromoo wusxuu siffaa oneegnoodhaniiru isaan. Bakka kanadha yaadi keenya. Namoonni beekumsa qaban galaniitu nu dubbatanii. Nam tokko gaafachitti dubbataa jiru akka Oromoo bakka bu'iittidha kan inni fudhatamaa jiru. So sana ilaalcha keessa gashanii tu dubbatanii jedha warri waraana bilisummaa Oromoo maaloo dhanii as dhufanii waan nuun jedhani ilaalcha adda addaa qabna. Nam beekaa gaaffiin Oromoo hin deebine nam beekaa garuu Oromummaa tokko nu godhe gatii ta'ee fi sa'aatii kana waa'ee Oromummaa keenya qofaaf dhaabbachuu qabnaan jedha galatoomii. Galatoomii Samiir itti fufi. ስዋለው እንኳን ለርቷ ባላ ደረሳችሁ እኔ ዝጋ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ኦሮሞኛ ስለእንትና ዋኖፊ ሰሚራ አፋን አፋ እኔም ቤካ ገሩ አፋና ማፈድበቱ በርባደ ቢቲ ኦኬ ዋን ደበርስቱ ጅራ ዱበዱሽ ያ ዋኖፊ በአንድ በኩል ትግሬ ናት በአንድ በኩል ኦሮሞ ናት ለዛ ነው ኦሮሞ አንድ እንደሆነ አትፈልግም ለዛ ነው ኦሮሞ እርስ በራስ እንዲጣላ ትፈልጋለች ማንንም ኦሮሞ እኛ በኦሮሞነታችን አንደራደርም ብለው የትም ቦታ ስለ ኦሮሞ እንዲከራከሩ አትፈልግም ምክንያቱም በዚህ በኩል ሁሉም ሰው እኛ በኦሮሞነታችን አንድ ነው ብለው ሲዋጉ ሲታገሉ መልስ ሲሰጡ እሷ ምንድነው የምትለው ገብታ በአንድ በኩል እቺ እንሽላሊት ገብታ ምን እንዳለች ታውቂያለሽ እኔ ይጃልመሩ እንደዚህ ምናምን ማን ነው እሷ ስለወቦ ተወካይ ማን አደረጋ እሷ እኮ ተራ ሰው ነች ምን አገባት ስለ ኦሮሞ ምንም ሊያገባት አይችልም ዋኖፊ ማለት ነው እሷ ተራ ሴት ናት ትግሬ ናት ስለ ኦሮሞ ምንም የሚመለከታት ነገር የለም ዋኖፊ እዚህ ውስጥ ልትገባ አትችልም በፍጹም እንደጋማ እኛ እኔ እንደማስበው ኦሮሞ ማለት ነው ብልጽግና ሚሆን ወቦ ሚሆን ምንም ሆነ ኦሮሞ አንድ ነው ብልጽግና በዚህ በኩል ኦሮሞ እንደዛ አይነት ነገር ሊያገኝ ይችላል በዚህ በኩል ኦሮሞ ሊያድግ ይችላል ብሎ በሚያስብ ሐሳብ ነው እየታገላለው ለኦሮሞ ስል ነው ሁሉም ለኦሮሞ ነው የሚዋጋው ሁሉም ሰው ማለት ነው ኦሮሞ አንድ ነው በኦሮሞነቱ ስትመጡ ሁላችንም እኛ ኦሮሞ ነን በኦሮሞነታችን አንደራደርም መድረቅ ማለም ዲቃላ እዛም ገብቶ ነገር የሚያላልሱ ነገር የሚያብሱ እኛ እነሱ የኛ ትግል ውስጥ ልናስገባቸው አንችልም እኛ ኦሮሞ ነን ሁላችንም በማንነታችን አንደራደርም እዚህ ጋር የፈለገችው ነገር ደግሞ ስላለች ዋነፊ እሷ ምንም ታመጣ ነገር የለም ታራ ሴት ናት እኛ በማንነታችን የመጣ ሰው አንደራደርም ዳለቻ ትናንትና እዮዳ ቤት ገብቶ ለምንድነው ወቦን የምትናገረው ምናምን ሲለው
እሱ ለምን እንደዛ ያለ በማንነቱ ስለማይደራደር ነው። በኦሮምነቱ ስለመጣ ነው ዮኒ ማለት ነው። ሰንጋ በማንነቱ ስለመጣ ነው እንጂ ዳለቻን ስም አውጥቶለት ዳለቻ እንደዚህ ብለሃል ብሎ ተሰርቦት አይደለም። ዮኒ ዳለቻን ይፈራል። ዳለቻን ተናግሮ ሳይሆን በማንነቱ ስለማይደራደር ነው። ገብቶሻል እንጂ የወቦ ደጋፊ ምናምን ሆኖ አይደለም። በማንነቱ ስለመጣበት ነው ያዝረከረከው ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ልጆች ተሰብስባችሁ ሰሚራ ኦኬ ወይ አንድን ሰው መስደብ ወይ ምናምን ነገር እዚህ ቤት አይቻልም። ኖ ማኪ አዳምጪ ዱበቱ ነማ አረብሱ ነማ ቄቁ ዋይ ነማ ተቆራ ዋይ ነማ ዱንፋራ ዱበቹ ይንበርባቹ yoo dubbanne waan irratti dubbanne kana waan dubbachu jiru irratti qabne maalifi mana kanatti maakii nu arrabsise jecha jaamuun jaaladhaani nama arrabsiisus hin fedhu namni ጊዜ arrabsamus dhaga'uu hin fedhu saniifis sigabbuse እንደዛ እንድትረጅኝ ይፈልጋለሁ እንደ ያሲውኝ ማኪ አንተል ኩኒ የሮ እንዳ ናናርጋ ማና አማሩታ ሴንቴ ጊዜሽን ወራን አደብሱማ የሮ አረብሲቱ የሮ ኦሮሞ አረብሲቱ አርጋን ቱሪ ካናፊዩ እንተላ ከነ ኢሳ ናይስ ስለ አንድ ግለሰብ ማውራት እናቆምስ ምን ይመስላችኋል? በቃ መጠየቅ ካለባትም ትጠየቃለች። በስድብ ሳይሆን አንድ ሰው ያው በስድብ ብቻ አይደለም እምቢ ካለ ነው እንጂ ስድቡ መሄዳው እምቢ ካለ ነው ዱላ መሄደው እንጂ አንድ ሰው እንደ አንድ ሰው ጥያቄ መጠየቅ አለብን። ለምንድነው ይሄ ያረከው? ይሄ ካንተ አይጠበቅም። ማነክ ሆአርዩ ጀቴ ጋፈቹ ቀብዳ ኡስቴት መጨልስቴ ነመተኮ አረብሱን ይንበርባቹ አኒ አከሲት ያዳ አረበት ጊዜ ዱ ይነመኑ ነመዲዴ አረብስታ ነመዲዴ ቱምታይቹ አከስቲ ዋን ያዱ ፊ ጋይስ ማኬት ኦኬ ሉቡ ኦኬ እሺ ሰሚራ ከተረዳ ስለተረዳሽኝ አመሰግናለሁ። አከም ጅርት ጆሌ ኦሮሞ ፈጋያን ሬቻቲን ሲንጌ አንጋፊ ሳምሪ ጃን ቀቡ ፍንገሌ ገለቶማ ኦኬ እቶ ኦልገና ገሲተ ቶን ሸጋፈ እነ ትቶለ ቱሬ ያኒ ወሊን አረብሲኑ ጋፊ ያራሸ ሰራ ሰጥያባት አይ ጋፊን ራቀቡን አንጋፍ አሴራቲን ተወለ አረብቱ ቶንቴ እቶ ዴብስ ተገሽቴን ደስ ነጃ እስቲ የነ ያለሽ ሰሚራ ላኪ አስብረት ይላል ኤኙ ጋፊን ጋፈደጂ አና አረብቱ ቄቁን ይንበርባቹስ ኦኬ መና ከነጊዜ ሁንዴ ሰንቲ አረብሱን okay jiru indande samani mana oromo ti wanti ani naman arabsu naman sinto ko oromo sarrabsen be kun arabsus bas gafi raqabanan gafa sajirtin arkineni bar bar cara tanfus እንዳልገባ እያዳመጥኩ ነበረ። ሀሳብ መስጠት ካለብኝ እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ግን እያዳመጥኩ ስለነበረ ምናልባት ይቻላል ቢል እንትን እንደጨርሱ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ግን ምንድነው ሞር ኢሹ ማድረግ ያለብን የሚመስለኝ ፐርሰናሊ ከሆነ ያ ፐርሰናሊ ያስቀየመ ሰው ካለ ሐሳብ እንዲሰጥ አስገብታችሁ በሐሳብ ላይ በሐሳብ ፍጅት እንዲሆን ማድረግ። አሁን ምንድነው ብዙ ጊዜ እኔ አንደርላይን ማረገው ማኪ ማህበረሰብ በፍጹም አንድ ሰው ባለጌ ሊሆን ይችላል። ማህበረሰብ ግን በፍጹም መሰደብ የለበትም ብዬ ነው የማምነው። የኦሮሞ ህዝብ መሰደብ የለበትም፣ የሌላው ህዝብ መሰደብ የለበትም ብዬ ነው የማምነው። ምንድነው እኔ እንደዛ የምለው ያ ሰው ባለጌ አሁን ለምሳሌ ከእያንዳንዱ ማህበረሰብ ባለጌ ሰው አይጠፋም መቼም። ያ ባለጌ ሰው ለምንድነው እንደዚህ ያልከው ማለት መቻል አለብንና ከዚህ አንግል ነው እኔ መልስ መሰጣጣት አለበት። አሁን የምትሉት አይዲያ እንደተረዳሁት ከሆነ እቺ ልጅ ፐርሰናሊ ችግር ካለባት ያንን ሌላ ሰው ማህበረሰብ ሳትወክል መልስ እንድትሰጥ ማድረግ እዚህ መድረክ ላይ ትገባና መልስ እንድትሰጥ አድርጉ ብዬ ነው የማስበው ማኪ።
ከዛ ገብታ የምትሰጠው ነገር ካለ ደግሞ ሞር አስተያየት ይሰጣሉ። ሼር እያረኩላት ነው ያለሁት። እስቲ ከመጣች እንደዛ ይሻላል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ጥያቄ ያለን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ይሄ ሁላ ሰው ጥያቄ ካቀረበ ያው መጣ መልሱን እንድሰጥ እኛም ሼር እያረግንላት ነው። ታመጣ አለባት ወይ ሰኝ ሀሳቧ መጣ አለባት። እኔ እንደ ሀሳብ ለእሷ ላይ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። ትላንት ጀምሮ የተከተልኩ ነበርኩት። ሳብረን አስገብና ጥያቄ ጋይስ እዚህ ጋር ኦ ማይ ጉድነስ አሁን እሷ ስትመጣ አሁን እዚህ ጋር የለችም። ሼር አርግቼላታለሁ። ከመጣች ነው የምትጠይቋት። እሷ ስላሌለች ደግሞ እኔም ማለት ጠይቃታለሁ እዚህ ጋር የተረዳሁትን ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሁላ ህዝብ የሚጽፈው ነገርና የሚናገረውን ነገር እጠይቃታለሁ። ያው መታለች ከገባች ዋኖፊ ነይ ግቢ ኦኬ ማይክ ሁሉ ሚዩት ያርግልኝ አንዴ ነው ቆይ ዋኖፊ አንዴ እኔ ነኝ ቀድሜ ያለሽ አንዴ ተቀድማለሽ ጠይቃትና ለምጣ አንዴ የጠፋው ጠይቅሽ በፊት ቆይ ረቢ ፌዲት አንዴ ከመጠየቅሽ በፊት ማኔጀር አንዴ Okay, ummata Oromoo as keessa kan jirtanii guutuu keessan na beektu rakkoon qabu waan an irratti dalagamaa kan jiru maaliif akka ta'e an sirriitti nan beeka waan tokko waan ofiin waan kan ishee cabsu hin jiru gaafa dhugasaa baa'u hin ba'a jechuudha. Rakkoon qabu garuu Oromoof diina eenyu akka ta'e kana dhaggeef mucattii isa namoo waan ofiidha kana dhaggeessaatii kanatti himtu jechuudha. Thank you very much. Dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha mucattii. ስሚ አንቺ እኮ ኦሮሞ አይደለሽም። ምን አገባሽ? ኦሮሞ አይደለሽም። ምን አገባሽ? ስለ ኦሮሞ ትግል መግባት የለብሽም። አንቺ ጠንብ ገረድ እናትሽ ትብዳለች። ጭቅቅታም የጠንብ ልጅ ምን አባሽ አገባሽ? እኔ የወቦ ልጅ ነኝ። አንቺ ቅርናት ማይቲ አቲ ሴራን ቀብዱ መነኬኬ ሴራን ቀብቺ አታቂ ነው። እኔ የወቦ ዘር ነኝ። እናትሽ ትብዳ። አንቺ ሴራ ቀብና አዳ ቀብና ባለጌን ኩን ጠገፈዳ ኦሮሞ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ አረ ሰሚራ ማለት ቆይ አንዴ ቆይ ሙት አርጊ ነገ ማውራት ፈልጋለሁ። ሙት አርጊ ነጋፈት ሚቲ ነዋቂ ነጋፈት ሚቲ ኡመተ ኦሮሞ ዱጋሳ ደገፈዱ ማለት ሚዩት ነጎተት አስገልቴና አንዴ ሙት አርጊ ማውራት ፈልጋለሁ። ኦኬ ኖ አቲ ቱና ሳይ ኡመተ ኦሮሞ ተረጋግተሽ አውሪ። ኡመተ ኦሮሞ ሙት አርጊ ቤት የኔ ቤት እኮ ነው። ነይ ሙት አርጊ አንዴ ማውራት ፈልጋለሁ። ተብሳል ቱራት ነይ በእናትሽ ነይ ውጪ ነይ እና አረብ ሲሳን ቱሬ ምናምን ባይዘዌ ናረብ ስጋርታኒ ናረብ ሲሳይን ቱሬት አን ባይዘዌ ነማ አከናቲ ሚት ነማ አረብ ሲሱ ሚቲያን ሰሚራን ቅድም ነይ ውጪ ነይ አወጣዋት። ምክንያቱም እያረግሽ ያለሽው ነገር ምናምን በቃ አወጣዋት። ምክንያቱም ስድብ አይቻልም ብዬ ናረብ ሲሳይን ቱሬ ቢካ ጅሬ እኔ አሁን እዚህ ጋር እሷ ያለችበት ቦታ አታውሩ። እሷ ስትመጣ እንጠይቃለን እያልኩ ነው ወይስ እሷን እያሰደብኩ ነው? ናረብ ሲሳይን ቱሬ አመሌ ሙይት ጎዲ ከኒስ እንጂ ሰሚራ ልነግራት ነው። ሰሚራ እዚህ ቤት ስትገቢ ማለት ነው ስድብ ተይ፣ ጥያቄ ብቻ ጠይቂ እሺ። ምክንያቱም ያው እኔን ካከበርሽኝ ማለት ነው ለእኔ ክብር ካለሽ አትሳደቢ። እኔ ስድብ ደስ አይለኝም። ጥያቄ ካለሽ ዋኖፊ ትመልስልሻለች። ማንኛችሁም ጥያቄ ካላችሁ ትመልስላችሁ። ግን ስድብ አይቻልም። በቃ እኔ ኦሮሞ ሲሰዳደብ እዚህ ጋር ማየት አልፈልግም። ምክንያቱም ደስ አይለኝም። በቃ ይሄ ቤት ነው። ሳምራ እኮ ኦሮሞ አይደለችም። ለምንድን ነው በግድ ሳምራን ኦሮሞ የምታረጉት? እቺ ልጅ እኔ በጣም አውቃታለሁ ያልኩ እኮ አይደል? እናንተ ኦሮሞ አይደለም ኦሮሞ ናት። ዋኖፊም ኦሮሞ ናት። ጋይስ አንዴ አዳምጡኝ። ኦሮሞ አይደለችም ኦሮሞ ናት የሚለውን ነገር ተው። ማንም ለማንም ኦሮሞነትን አይሰጥም። ማንም ለማንም ኦሮሞነትን አይቀበልም።
እዚህ ቤት ስትገቡ አትሰዳደቡ። በቃ ትመልስላችሁ ልትመልስ አይደል የገባችሁ ዋኖፊ። ምክንያቱም ላውራ ያልኳት ይሄንን ነው። ስድብ አያስፈልግም። ጥያቄ ብቻ በጥያቄ በእውቀት እንሂድ። አለቀ ነገሩ። ሰሚራ ከገባሽ ምንም ስድብ አልፈልግም። ሲቲ አኔ ከራሴ ረቀቤት ሳቲን ጋፊ ኮጋ ጋፊ ነባን ያንሽን አረብሱ ሃዲ ጋፊ ሲዳሚ ሙት ጎዳ ማኪ ጋይስ ሙት ጎዳ ወላ ደገፈኑ ሃዲ ጋፊ ጀቹን ጋፊ ወይ ባርቺ ይሰማኛል። ማንም ሰው አንቺ ካልፈቀድሽለት ከፍቶ ማንም ሰው እንዳያወራ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ አንቺ ካልፈቀድሽለት አገሬ ጋር ያ ዮና ከበጁ ባተን ዮናን ከበጅ ነሞ መነገ ዲስተኒ ደሙ ከብተን ነምኒ ድራ ወሊን ሃሰውን ድረት ከበጃቱ ድርሰዋን ቴፉ ዋኖፊ ጋፊ ራቀም ነተኒ ጋፊ ዴሱ ጅርተኒ ኢሲኒፍ ዴቢሱ ዱፍቴ ጅርቲ ደገፈቹ ቆፈ በቃ ኤገ ደገፍተይፍ ተተንቦ ደሞ ያደ ከነተን ዴቢስተኒ ኢትፉ ፊዋኖፊ atti kanammoo anaan waan baay'ee na jettee deemte garuu uummata Oromoo as keessa kan jiru Oromoon eenyu akka ta'e waan isheen amma jetteeti kan deemte uummata Oromoo immoo akka na dhaggeeffatu nan barbaada na caqasaa na dhaggeeffadha galatooma. Thank you nan isinii dhaggeessisa mucattii kana maal jecha akka turte jechuudha dhaggeeffadha. Akkasitti jechaa kan turtedha. Okay? Waan akka kana jechaa kan turani ummata Oromoo waraana bilisummaa arrabsaa kan turani waan meeqa akka jechaa kan turani as dhufanii amma waan ani waan hin taane waan ani hin beekne irratti dhufanii maqaa koo balleessaa jiru. Waraana bilisummaa Oromootu qofa bilisa na baasan jedha. Kanarratti immoo na jibbita taanaan kottu waan kan barbaade kottu arrabsa miidiyaa irratti kan deemu anaan na cabsu waan tokko na gootu akkan danda'ame isiniin itti himuun barbaada. Kanadha galatooma. Akka uummata Oromoo immoo uummata Oromoo akka ija koo nan ilaala nan jaalladha. Akka uummata Oromoo isiniin tuqeera taanaan arrabseera taanaan isin arrabsiseera taanaan waan kan jiru dhiifaatiin Fidati videotiin akkasitti na agarsiisa. Gaafa sanaan dhiifamaa nan gaafadha. Kana caala uummata koo nan jaalladha. Oromummaa koo nan jaalladha. Qabsoo koo nan tilfufa. Waraana bilisummaa Oromoo amman bilisa na baasutti immoo sagalee ta'uun nan deema uummata Oromoo koo nan gargaara sagalee nan ta'a. Akka uummata Oromoo balleesseera taanaan waan tokko immoo dhiifamaa nan gaafadha. Akka uummata Oromoo maaliif uummata Oromoof maqaa dhaabadhe jechuudha. Kana caala haalagee dhuftee maqaa koo balleessuuf asif achi kan deemu nan cabsitu waan tokko natti hin fakkaatu galatoomi. Tole waan ofii sagalee uummata keef ta'uu keedhaa fi baay'ee galatoomi sin jechaa gara kanaa nuti kan jechaa uummata keedhaaf sagalee hin ta'inii sin jechaarra miti. Siifaa galu nuti booris har'as hanga duunitti waraana bilisummaa Oromoodha iyyee waraana bilisummaa Oromooti birmadummaa keenya bilisoomsa. Kanatti namanna Wallaggaatti dhalannee guddanne nutis. Sigalee waraana kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo ni deeggarra nutis garuu kan sin jechaa jirru nuti mana jaraa galtee waa'ee kaayyoo abaa'oo ittiin himiin sin fayyadu kuni siyaasa kee nagadachuu wayuun gurgurachuus miti bakka. Maal ta'eeti nama poolitikaa beekaa itti garuu goolii as qoxxaranii ba'uudha achitti. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo itti himte maal nu godhanuuf nun fayyadu. Wanta nun fayyanne deemteen godhiini Oromummaa keenyaan nuti ka'an malee bilisiginnaan nu bishaara jedhanii miti isaan qimbi gaallaa Oromoon nun bulchoodha akka isaan akkas nutti roorri isaara mini. Ilaa yaada garaagarummaa siyaasaa keenya qabnu kara keessaa mari'an please galtee nu arrabsiisin. Nus waraana bilisummaa Oromoo deeggarra waan ta'eef galtee nu arrabsiisin. Naatoo laandrii Laura. Oyaa deebii safin deebisi inni karaa deebii deebisan danda'u. Ilaal ani immoo sifin deebi amma waan ati nan jettee irratti sifin deebisuun barbaada. Ani si jechaa jira mana jarrittis maqani ilaal mana jarritti sana mana jarritti sana gaafa dhaqu kan dhaqus maqaa keenya gaafa ka'u maqaa waraana bilisummaa gaafa kaasanidha. Maqaa waraana bilisummaa gaafa kaasanii ani deemeen safuu qaba.
akka Oromoo dheedhen galeennan jarritti bira saatau iddoo kan barbaadaatu inaarrabsuan seeraatiin isaanitti mee galsheen ajandicha jijjireen namba kanadha kan godhu waan jar nama diina ku as dhuftee waan kan jattu dhageessanii deemtaniinaan akka fedhii keetanii kana caalaa ani waan tokko waan hin taane godheen beeku ummata Oromoo qof dhaabachuu sagalee ta'uu malee waan tokko godheen beeku si jechaan jira obboleessa ko waraana kommoo har'a miti waggaa jaaguutu qabadheen ilkaan korratti qofa mammaraachaan as ga'e jechuudha. Oromoo wajjin kanaafu ani ummata Oromoo konan jaalladha kan barbaade haa ta'u ummata Oromoo kon tuqsuusees arrabsiisees hin beeku dhaggeeffadhu waan an irratti dalagema kan deema kan jiru annan beeka maaliif saati kan irratti akkas ta'a akka jirus nan beeka kana caalaa akka barbaaden jechuu dandeessu nan cabsu kana caalaa waan viidiyoo tokko ishee qabdaa taanaan pruufdii fiidiitti as dhaggeeffachiisiisiitti ummata Oromoo irratti dhiifama nan gaafadhaanii ummata Oromoo arrabsiiseedha taanaan ummata Oromoo kabaja dhabsiiseera taanaan kenne malee Asaaxiruna Laura siiseen deemaa malee jechuudha. Kanaafu kana caalaa namni tokko waan hin taane na jechuun dandeessu nan jedhina anis bahee afaan qaba likkiin dubbachuun likki keessan itti mun danda'a jechuun barbaada. Thank you. Okay, ani Laura, ani ማለት ነው ani ሳምሪ ani ወንድሞችን የመቃወም ምንም የማለት መብት አለኝ። ሁለተኛ ደግሞ እኔ እንዳንቺ የመድረክ ጥማተኛ አይደለሁም። አንቺ እኮ አንድ 3000 ሰው ካይሽ እኮ አንቺ ሄደሽ እኮ እምስሽን ገልበሽ እኮ እኔ አልተበዳሁም እኔ ድንግለኝ የምትይ ወራዳ ሴት እኮ ነሽ። ወልወል ልትወኪያችም እኔ ግን ቆይ አይደለም እኔ ግን ማንነቴን የትም ቦታ እኔ አማራ ቤት ሂጄ ማንነቴን አስከብሬን የምወጣው ማንነቴን አስረክሼ አላውቅም። እኔ ኦሮሞን አሰድቤ አላውቅም። ስሚ አዳምጪ ኦሮሞን አሰድቤ አላውቅም። እኔ የትም ቦታ ስገባ አዳምጪ የትም ቦታ ስገባ አንዲ ነገር ይወደቂ አንዲ ማነ ዲና ሴኔ ሙከት ጫፍሴ ላደገ ስትማ አንዴ ማኪ አስወጣት እኔ በትናት ነው ያወራለት አስወጣት ይኸውልሽ እኔ አማራ ቤት ስገባ አዝረክርካችሁ ነው የምወጣው አኒ ማዲና ከሰቲ ወቦን ልዲገክያ ሁንዱ ይዲገክያ ወቦን ለጀቱዳ ሻሙጥቲ አኔ ካካንቴቲ የመረክ ጥማተኛ አይደለሁም አትደርና ምን ሰብሰብ ይወደደበሪ አኒ ሐርማ ከንከ ሙልስቴታ አኒ ድርባ አኒ ሰላም ነው መጀዱ በራቲ ማነ ይወዳት ትተዋራድቲ ዝምደደ አኔ ፖለቲክ የቀቆ መርገን ቀባ አበለ ሄሎ አንብረን ቱር ይበር ናውል ቤቱን ጠብቃል ያልኩም እንደ እኔ ቃል ወስድ ነው የመጣው ሃይ ምንድነው ስድቡ ማሊ ኦሮሞ ማናማ ተካልች ወንደም ትራፊ የሻርቡ ስድብ አይደለም እሷና ተተሳደበ ግማታም በስባስ ጋይስ ማሊ ስድቡን አቁሙ ማሊ ማው ተዲቡ ለሜኑ ገዲቡ ታችሁ በደቂቃ ስጪ ሰዓት ሳውርታለች እኔ አላወራሁም ደቂቃ ይሰጠኝ እሺ ደቂቃ ስጪኝ ሳምሪ ስድቡን አቁሚ ቆይ ምን ሆናችሁ ነው ግን እዚህ ቤት ስድብ አይ ነው አልሳደብም ቆይ ማኪ ኮዳጌ አፋለው ንፈስት ነው ማኪ ዳጌ ማኪ ላ አኒ አከይ ፊዳ መነዲና ከሰ መድረኪ በርባሰ የሆነም ሰፈብ ጀደ ደቂ አኒ ዶርበን ሰለሜ ነው መጀዶ ዳሚቲ አኒ መነዲና ከሰ ነው ሙካይ ተጫፍሰ ሳዝረከረከ ቤታ አኒ ቆይ لا إله إلا الله محمد رسول الله وين ልጅ የምታስገቢያት እቺ ልጅ አላያችሁም? እቺ ልጅ የገባችበት ሁሌ ኦሮሞ እየሰደበች ነበር። ቆይ ተውት ጋይስ ተውት ወይኔ ስንት ዓመት እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን ዛሬ ነበር ሀሳብ ማለት ሀሳብ ከተማመች መተጣጣት አይቻልም። ኖ እቺ ልጅ ከስድብ ውጪ ምንም ስለማታውቅ ነው። እቺ ልጅ ብዙ ቤት አይቻታለሁ፣ አማራ ቤት አይቻለሁ፣ ኦሮሞ ቤት አይቻለሁ። ካለ ስድብ ማውራት እንደዚህ አትችልም። ሁሌ ስድብ ነው። ሁሌ ኦሮሞ ስትሰድብ ነው የሚያት። እባካችሁን አዳምጡኝ። ይቅርታ ይፋ መወል ምንጠቂ ይፈዳ ሃይ ለነገ ይፈዳ አኒ ዋንተ ኮንቻ ነምኒ ተኮ ያድ ሃይ አረጉድ ነው ዘንድሮ አልቺ namni tokko yaada walii galu yoo dadhabe bakka wal dhiisee deemu dha malee mana kanatti arabni hin danda'amu gizee meeqan isinitti yaadana jechoota safuu hin fayyadamina
maal arrabaa mitiin ani Samiraan jechoota sadii safuu hin barbaachisu gaafii gaafachuu qabdu yoo jiraate saniif si seensise hundi keessanuu gaaffii yoo